Abak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel Pusak Pasak. Di kali ini kita mukbang lagi guys ya. Untuk menunya guys, mantep banget guys di sini tuh. Ada lalapan daun singkong tentunya nih guys. Terbaru ada daun pepaya guys ya. Ditemani dengan ini guys, kerupuk jengkol guys. Wow, ini mah makin semangat lagi. Ada karedok lenca, ini mau karedok lenca ya. Tuh. Ulu kotak kalau orang Sunda mah guys, mantap banget. Ada comro guys, wah ini makin mantap. Kita makan aja guys. Sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Mari kita makan guys. Langsung kita taburin nih guys ya. Ini mah mantap guys. Oh, mantap guys tuh. Comronya guys, wah ini mah. Langsung kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Suapan pertama. Hmm, 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 mantap guys. Hmm, hmm. Pertama kali guys nyobain daun pepaya. Daun pepaya. Hmm, mantap. Abak. Lanjut guys. Hmm, pupuk guys. Hmm, hmm, pupuk guys. Ada comro. Hmm, kan kali ini enak banget guys. Suasananya di alam. Sejuk. Apalagi temani guys dengan ini pupuk setan. Hmm, abak. Hmm, 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 hmm. Daun singkongnya mantap guys. Masih krenyes. Hmm, abak. Hmm, hmm. Daun singkong guys, mantap banget. Aduk pakai nasi. Barang ulu kutak guys. Wah ini mah.
campur aduk mantap. Tambah lagi. Asli mantap banget. Ditambah angin sepoi-sepoi guys, aduh ini asli makin mantap banget guys. Makanya suasananya adem guys, nggak panas ya. Tuh lanjut lagi. hmm. Nasinya sedikit lagi guys. hmm. Hmm. Mantap mantap. Abak. Minum dulu guys. Sorry mah pajat banget guys. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa guys bantu subscribe ya, dukung terus channel aku. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.